Muri Senegal umubare w'abanduye COVID-19 bagana ibitaro warenze ubushobozi bwabyo. Iki gihugu gihanganye ku nshuro ya gatatu n'ikibazo cy'abantu benshi bandura iyi ndwara icyarimwe kandi mu gihe gito. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ejo yatangiye gahunda y'ikingira rya COVID-19 mu gihugu. Ni kimwe mu bya nyuma ku isi gitangiye gukingira abaturage bacyo. Perezida wa Tuniziya Kais Saied yahamagariye abanyemali mu gihugu gusubiza amadolari hafi miliyari 4 na miliyoni 700. Ayo mafaranga yahishwe n'abo bantu. Saied yavuze ko afite amazina yabo kandi ko bagomba kuyasubiza abaturage ba Tuniziya. Muri Afurika y'Epfo abubatsi, abacuruzi n'abarwiyemezamirimo biyemeje guhaza amasoko akura vuba mu mijyi yiganjemo abirabura nubwo haheruka kuba urugomo amaduka yabo agasahurwa. Naho Tanitoruwa Adewumi w'imyaka 10 ubu ushaka ubuhungiro muri Amerika wahunze Nigeria muri 2017 ni umwe mu bakinnyi ba chess barimo kwamamara cyane babonanye n'ibyamamare muri uwo mukino kandi yemewe n'abayobozi bo ku isi.